Ndwe ndio Raila mang'ethanagira na Uhuru. Uhuru nake akigura Jagua. Akimugurira his favorite. Yes. Na Jagua ni abiri agikunjurwo mbia na carton. Riria Jagua ri haha njori ya kothi arehetwo ndo akirumba ri. Yes. Ndiaugire kaundu kau. Yes. Augire mugathe Uhuru. Yes. No atumire ambe anyite ciringi njega ria mbere. Yes. Wona ithu tutiikaraga uru. Mithuri ucio ni mutana. Methuri ucio hotana ri. Ni ikaraga gwa kwira atiriri. To ni mukire ri. Ciana cianyu cigathie kuga Uhuru ni mukari. Ngomwe cia guthimo kigura kamwanga. We otikamwanga. Hariwe ni mwanga. Ndio gatire cie ndano kahindira twaciara haria. Aya ndunakora kiria kuria. Ndunakora ria twacukagira haria tari tanas. Aya Ziwakora u. Kwezi ni kurito kidogo. Aya raini yo ni ambire ta ni ambire guthie mutenja. Mwana witu tutierega thutha uyu. Raini yo reke tuge ni ambire githie mutenja. Ya mwisho yaririre bisi ikirenga. Yes. Hende toigagirira gate A. Yes. Iraigagirira visiting head of states. Aya. Wathake no no cio nginya Gathemba agera woyo. Ndu wa cai. Twaikara haria micongo-ini ya njogu. Ngona micongo ya njogu ira tuku town. Ni kuliteo riu kuria State House. Etore gutwara. Ai no kai twetwo. Go tutiiriga ai. Ayire kuma ici angina akunja kibari kundu kure. Kaundu twacemanirie nae ho. Tutuirio gabica kamwe twahuria nake karia tuikagia bangi-ini yake. Muthuri ucio tutinangiria nyamu ou. Twauma ko tukihura. Aya. Those are the good old times. You are the Don Matthew State House flat roof. Akani kioneti wakayorire. Ndio twathire Waituru bari. Nditanacoka kweherio thutha uyu. Yes. Twaikara na kanjo marake tokure. Wacha ruzeke mutatujua. Aikara wewe kanjo mwakanjuria ithe wa THUITA. Niwire garugongo. Ngamwira ninjire gayo. Akanjuria kwembura. Ngakemwira ikuo no itikinire ya guthie. Akoya namba akahurira mundu gwitwo murathe. Akauga ndikainoka ringi gutathondekera sondaraca. Tukaruria muno. Twaikaraga na Uhuru. Na ni akira uguo agatorora agaturia. He mundu wi hakwa gutari thitima. Express big soluo ri. Twina muthuri wetwa mani nyari ri. Ni ithuĩ twaririo. Yari gere kange mitokiwa cha. Tukaruria stage tio uratuona. Tuikarange zoro hauri. Muthuri wetwa Mose Cukuria ri. Na ni wa marika mama turanguru tha ici ri. Okire wakiru excuse me ndona ndi busy. So nake weta wake rumbari. Ndio tu aikurire. Mutumia wale kayoma. Mutumia we hosongora ya atumia swa. O Amerika maya maitu. Yes. Akirwo torole tokiarie maria matukonie maria maturehire ri.
Bangwa mukeruri. Unuhune zwa ikala wega. Twana muthuri nake we mukawa na guku mamburu yuwete gwokata. No ange wage iyo ne ciana ciake maikara nake murimo wetwo kihenjo. Nä twatua matua ma bå rå ri å rä kå bå rå ri å må rona ndwä muona oka må ndå mwana njuhä tie igoti må gatua ta itarä å ndå njå ä niä ndatwarire må ndå wä tagwo Ndimburu kå u kuma hä ndä ä yo ndarä acuhia twaikara hau tukorio murona gatiba gaikare atia tukamwira mawaciri ni aingi na gikonyo uyu umwe na gaturia murona bururi uthiete atia gatonya kamwira he kaundu gatari kega kare kumu na gituya mukana wa undu wacokirwo kihanika Ngoni kana muno wagesura inyue na wandu tondu no mbura matu kono ko ure ona tiga ne thoni ya musini auga gwa kurara ni kuinge twagera para ya kipemia rondi tukaumea State House Road tukaingira kingo kiria kaingirire Obama tutengagira na ukoguo kwa rangeri soka maroreria kwa bathi you know they will not have a Mwakenya Onirio nginya haria haiya uruhio tuikiro kuruhutia ni gwatha bururi tukiro tutiga kiatia kuruhutia ni no we ururorere na maitho tugacoka tugekirwo ndumburu kanjo mori nyama kuu tukaria tugaciirorera yatiriri kuu ne twakora nginya rukuri waigitwo hindi ya Kibaki tukaroria muno na mithabibu mehie angwire ni kwari thiki kou uria wacokira yuka ne ugire kuhatwo na ngihinga thito yo ya mithabibu na thiki uria wacokire kuneo matamu ma kundu kou ri aihoririe mbagiti cia ndoro monte no njuizi na cai no kanjo mone ya tu ya kindu ya kugagatia mara andu makahinguka twathiete gutane kindu kamburo twakinya handu twathi mwozo kono tukeririe tondu he gathuri kio geto gathuki ni kahana saga ngiruma munene tukohorwo ucio ni wakoragwo githimo yoneka yake ni yakira auga shuka tukaro mundu kaihona ke na kwao na mutigana kana ithwe ni atoro magereria thimo yako iye kana mundu ri akinyire ndio ni mahendi au ni kugemia ngorio ni ukinyire njugire ni ngikoma mutakinyete
Kanjo mokale kenyihia. Ewa tanine. Na hindio wake inuko ukirara maga. Ukirara maga wega. Na we mubange wina mese mwana mwene ngoja. Uhana tiverenge take. Senda boluti. Toka mage media. Muno. So hewa mbia wa ujoka iwane hiyo. Tono siya kasi asaba geru wako. Iye paita mau mere matatu twathire ku ke tukure gakoro e series kiro ginya Netflix ingira waire gire ni endera mwira kondo kou kwe motitone gathotonye aba gatwekaniria ke motito halio guchomokero ukamure kuone kamera ni ka hau mbamba THUITA okay Ona mashini cia kuu ni sinjowe ona ingethie kuotigana ngegirio ri mashini nende ko Deko. Nuona njira ya twageraga. Nere ayetu ametego ne muthuri wa munyoro. Eke mutegari we. Aja tukure. Niona ndane to wa siri ngerega. Tondo ndio ndai na wira wa kamembe juga ndinge tianiria mwingi uria unyendete. Yes. Gen Z. Even the region is talking about them. The Kenya Gen Zs. Yes. And just concluded the demonstrations, which started off very well and turned ugly in the afternoon. Yes. Yajirio egarucine. TV cia horeirio ri. Yes. Niho gia thogomaneire. Na ndo against Africa Gen Z cia kuu ri. Ni ta maugete horo cio matigire Gen Z cia ku. Cia Kenya. Cia Kenya. Ndo taru kuri Uganda ri. Museveni ni ararirukia federal ya yake kia ito NRM National Resistance Movement. I don't know what they resist. I think they should rebrand and they rename that party. Yes. Resistance ni fati gocenjio. Ito they since resisted. Mahudire na wehuthika guku muno itagwo democracy. Yes. Guku na kuthi kia magitari democracy. Movement. Yes. Ni aragetia tamu ni akaigana riu mwana wa Ngai. Agaretha tamu ni ya mugwanja. Ya mugwanja. He is vying for the 7th term. He has been in power since 1986. So this year next year he will be 40 years in office as president. Na ni arenda tamu ingi. Hiyo ni generation cigana cia ng'ombe. Na kuu ndarerwo ati matire ina mastigo aca makirete ki marauga the generation Z of Kenya. They don't fear authority. Yeah, if you try that, you know Museveni has a fetish for unleashing military tanks. Here we don't deal with. I saw in Kenya a young person kicking a police officer into a trench. Ni mama kagio ne Kenya muno. He was kicked in the shoulder. He fell into a trench at Zika Road. And he did not even run. He just stopped there to see what he has done. Here, if you kick a soldier, you equally kick the basket. They should know that our circumstances are different from theirs. Any situations. The situation is very different. You see here, we don't occupy. We're occupied.
no ni marawici kwa etiri korwo no mahote gukombora jenzi ya guku ithie kwao. The authorities here, before we get to parliament, I think they can put land mines. Ya guku marekira thi gingi Tanzania na riu ni wehire marageretia nini auga generation Z tunamuomba kwa huruma zake akipata hiyo roho mama. You know the Swahili is very polite. Matigiota kuga must go. Matigiota ko kuroria. Tumekataa mlauga. Tafadhali Mheshimiwa Rais uliyetunukiwa uongozi na Mwenyezi Mungu, tukiwa kama generation Z tungependa maisha bora na thabiti zaidi. Ikiwezekana, kama moyo wako utakubali, uongezee nafasi za ajira kwa vijana. Manake na ni vizuri tukukumbushe kwamba kwa roho mkunjufu sana tukukumbushe ni maandamano. Tukukumbushe kwa ukarimu na heshima sana tunaandamana. Hapa tulipo generation Z hatuna raha. Tuongezee angalau hali ya maisha ipungue kwa huruma na neema. Nikuihoya marehoya. Matigiota kudemand. Tafadhali tu, ikiwa moyo wako unaweza kuwa mwororo na mwenye huruma na watoto wako hawa, sisi generation Z mama, tukusi. Unaona hii ni supermarket hatujaingia. Hizi ni vibango hatujatoa. Moto tulio uwasha tumekuja nao na taa ya koroboi. Tuna moshi lakini hatutauweka kwa alami. No, even the leaders are out. Especially Zevo. Kagame, what's going on? I hear the young people are the ones that are advising all the people in Kenya. You know, no, ni makinya iru ni kiundu kiria kiari guku. And of course you know that ona makiaragia. Na wituika ungikiona dogo kwa jirani ri. Yes. Niwe gokorwo wi concerned niki. We urie. Tondu mwaki no utambe ona gwaku. Yes. You see, I understand they are actually they are beating the policemen in Goto. Oh, Kenyans, you keep amazing us. You see, what level is the pH of their tear gas? Because it looks is very basic. They should get the Pro Max. Auga tear gas ti nduru. Auga tear gas ya uko very mild. Alcoholic content. You see, I don't understand how you can still be active in a crowd of tear gas. And you are still shouting you must go. Go where? You see, if you are engulfed in the smoke of tear gas, you should wait at least 6 hours before you know who you are. You see, at least yes, we have not used a lot of tear gas. But I would like to sample it myself because I don't want to buy that brand. They should change their plug. Ruto, are you still online? Ruto, what are you typing? Can you tell us? Where do you buy? Because so that we can avoid that market. Sasa hizi zile ziliwachwa na yule alikuwa hapo awali. Zilikuwa zinatumika Tuesday. You should have disposed them. So they are expired. Because they look like the gender reveal. You see, according to research, when the tear gas expires, it starts smelling like lavender. That smoke itself should send the people back to the reserve area.
I am really wondering what kind of brand. I think that is the basic mode. Are they buying the 3 weeks free trial? It's like the free trial for 2 weeks. They should buy the proper gas. 1 canister tells you like 100 people to sleep. How many police officers do you have? Tuko na wengi. And where were they? Sasa unajua walikuwa wameambiwa wasiweke ile nguvu mingi. By who? What are they called? They are called the police what? Forces. No, they don't understand that. They don't. They don't. And they might never. No, they might not. Ona Kongo. Nasikia vijana bakenya banaleta shida katika street. Brokole banakuja banaleta shida banasema basco. Banakwenda wapi? Batoto badogo. Ya maku. Ya maku. Ona atinufu matikekerio ni oroshi. Atinufu ya Nigeria. Heo. Na wow. They go to the street. And they occupy the street. They give people a holiday. Under whose authority? Now wow, they turn that in Nigeria. I understand they were even playing music in the street. And football. They were playing football. And they were even riding donkeys. No, those were sculptures. I saw the elephant in the street. This is Kenya. Sisi kama generation zetu wa hapa Tanzania. Tunaomba kwa moyo mkunjufu tuangaliliwe bei za bidhaa. Tafadhali mama. Kama haitawezekana tutaelewa. Ikishendekana tutaelewa. Lakini kama kuna uwezekano tutilie jitihada. Yoke makore huko. Ado manuka ukilala on speaker street. Yes. Tungewaomba Wasafi watupatie vyombo vya kupaza sauti. Karuku. Yes. Ni maretha kindu kingiendio kundu kuu. Gwake kugaramie hathara. Yaki. You see. Muruweri. Gogo kamugeni kundu kuu okete gucerera muthuri ti Karuku. Manendaniria mugunda Karuku na mwenderia mugunda kuria Mwiki. Mutano karami gatene. Ni tene. Mwiki gutanagia arami. Yes. Zai oka kumucerera ri. Arayo kana mukoiko wa mitokaya. Ni mitokaya no yako haimba. Ndio kwa mitokaya we iwa kaundu. Yes. Mutokaya muthemba wa Discovery 4. Disc. Yes. Ino jeru. Ino rari ari no irima. Yes. Morio akaruku ri. Agwo itherithiro ya muthuri ucio atiri. Angari yaku na komani muno. Gereka thori ari tuguthamba thamberia i. Kamuira ke? Kamuira murikarie na mzai. Arauga hino ndithambagio horo wena tingaria. Karuga mwani atwaraga ngari. Omuru wa Karuku ni ndereba. Ni atwaraga ngari. Ni akwandikirwo pick up ya handwear. Na ni atwaraga indo nginya thika. Kuma guku mugumo-ini. Kau ni ndereba yake? Ni ndereba atende. Yes. Mwanake gia mugeni ma. Ya mugeni arona atiriri. Let me just boost his ego. Ndimunengera ke? Mutoka. Machabi. Na rero ndukahutie thiini. Ngari cia Jeremani ri. Andu aingi matiendaga guthamberio thiini. If you have to wash. Yes. Whether biaja. Yes. Negura kwe ngari ci andu akawa cio na maciraga. Okay guthete thiini na ndo.
Na mari kia magaikara thiini. Nta box re. Ona thia nginya na mopu. Nake hingira kou. Ona wagari ya muhoyo windscreen. Mationata essence egire ke. Egire wari mwari. Yes. Kwe kalista igira kona furashi. This is German. Ijo nisia kuhuru na kitu gitagwo polish na sheen na dashboard spray. Araki bana mutika hutia ke. Mutika hutia thiini. Thambia yo ndoro guko ke. Thambia yo nja. Yes. Moro wa karuku ri. Tigo ke hutia mutambo. Ni ho drive. Anikaya ka knob. Oh, ni a knob. Kwe button na knob. Yes. Knob tia dwege boy. Ni aba ukaja mundu kidogo. Na matereva mateneri. Teige moy ya knob. Tondu knob ni wa bero knob. No red display. Ekwira neutral. Kodiro kia leki. Na ti hothere ngima. Bana. Ona waki akanob kau kabatra iguru hi. Yes. Kodiro kia hi. Yes. Udo shuraka muno muri wa karuku. Yes. Tio thi haya mahuragira ngari ruini. Yes. Ivavi. Yes. Kumiga haro wale. Hare ali hakuwe na ruwi. Yakiagie machabiki. Hakuya thi raifu. Mani eno nere ku. Mazaikara thambia mekoiko. Eno etagwo no. Skari atrona na hawa zikasudi warai. Eno tiago ko. Diti. Aramera ino thambia ndewo ikanga. Yara utegere mundu. Mwene uga ndenda moko maingi. Nye hura ibisa. Muikare hau. Yes. Yoka utanga indo ciene ha. Da heo ginya tutamba ya twa yono ti akoni. Kwe gari tale cia ukumutha ne cia gutha. Ende cia guthambia. Yes. Na itirigaga. Ondo gari cia akoni ari. Ono geria kwira mundu thambagia na akoni ari. Ona akoni agaciuheta. Saidi mira ine. Kana handu hothe he ribeti. Ribeti ni taha. Niwe kunyaga konia. Yes. Kana gafurana. Okole kana yoni ya kuwesewa kwa mta. Kwa mtaro. Nake tutamba tuayo branded. Toko hura. Hura we. We kana hau yome. Yes. Bogi hau bogi. Bo the mani no anyiti ya mutambo. Yo mo the wala iginya re so kuno me kuaderia. Na sirofia. Ayikora moraka mani twaigwe keruga ega thiini. Akirai karai okuro ti aho kakuragara geno ti namu. Ninya monu mukono ora toima. Na ti occupy. Nemo ikere karai ga pika fuyo hau. Na ti gari ya ga kuithiria maganda majo gucia jamba. Leo die kemwana kiaka akarukune ke marekani na yake miumeria. Ha nob haramu kaja kidogo. Yes. Adu ako tha dire. Ara utha reverse. Yes. Au tero di kidogo uri. Aroni e munioro yoro. Do etiro di kue. Ira ige yero we nuthu. Marivathi. Yes. Haya. Neranyi tuoda. Leo tiye ikale hau. Gari yo ni ti huthu. Yes. Ti huthu. Magari akugucia ri. Marauga ona kaba yetherwo njirengi. Gukira kugucia. Yes. We. Ne kidera ruwi. Ile ona guotoso. Mwene okarawi atiri. Tienda maundu maingi. Ici tire maundu mau maingi ate maripea. Ne mumenyo ria ngurirwo ngari ki. Ara onde na goro kiguro ya gurirwo kenda ai. Na utone jikaru kidogo meriga naona ari. Methe inyanya. Jangi nyanya. Mwana ya karukure. Kira thiria na ruwi. Rwene mwetu veri.
Araguthie ruwe arathi nake. Arathi na ruwe. Nĩaronire bara nĩegũkinyie ruwe. Arona ndangĩeterera kũgĩo moko. Kũratuĩka rĩrĩa araumĩire rũĩ-rĩ. Thabarĩ ya Ngai nĩ mathaa merĩ. Andũ morio marauga marona mũndũ ahũrĩte ndia. Ũguo arathire na ngirabĩtĩ. Arĩa aracukĩire-rĩ. Arĩa aracukĩire rũĩ. Nĩ andũ he kĩrurumo. Na tiganĩkĩo nĩ angirathi yangire nginya Mombatha. Gĩthamaki. Aragethwo. Tondũ kũgũthiĩ kĩndũ kĩngĩtahwo. Karuku mwenyewe arauga atĩrĩrĩ. Nĩmũtu wa iria rĩ ithuĩ. Tũtuĩke ngombo kwanyu mĩaka ĩrĩa tũtigĩtie. Mbeca ta icio gũtũgwetera. Ona ndigwĩciria kambĩ ĩno itũ kwanagwetwo mbia cia mũhĩrĩga ũrĩkũ. Cia mũhĩrĩga ũcio. Tũciguana mũmbunge. Akiuga irathi ũrĩa cigwakwo. Nĩwoe mũkebe waku ũgaturithie. Tũtio ũndũ tũngĩkũnyitĩrĩra ithuĩ. Acokia muoe ta ngombo. Hĩndĩ wakiona mwana athiĩ na rũĩ. Tũĩ kana nĩ tũmũrĩ kana tũtimũrĩ. Ĩragĩkuirwo. Kũratuĩka repair cost irokire 830. Icio Karuku nĩ ekuona. Araugire tiga icio. Ona twetie 5. Tũtiona. Ona mũrĩega mũrona mbia mũgĩthondekithia ngari. Ithuĩ twenda cia mũbira wa ng'ombe. Mũrũ wa Itile Mae. No nĩ kũragĩtuĩka he is alive and kicking. But undercover. Thutha wa gũthiĩ na rũĩ. Yes. Kama marona wahana gataru. Back